Kadang ya. Oper ini bekok. Apa mau dicapo bekok ya, Mas? Hah? Bergandeng anu kok ambil. Dan nak Nyantai deh. Apa lah kau ni? ini di rumah aja. Hari ya ada jalan. Oh, jujur. Oh. Ini di rumah ya. Ya ada jalan. Ni kalau soh, dek bereng. Tak kau aja nanu. Di Dia macam tak hujan di sana. ada hujan ya. Ada. Ya. Maju ramun tar sungai. Di rumah. Ah, apa dah sama? Maju lah. Merokok maju. Yang muda baru lonjak sengkau. Oh, kakek tak tahu kakek. Apa? Maju lah. Mun tak ada kepentingan kau seng. Bawa maju lah nerongkok lah. Oh, kau benar ntar sungai. Beda pun tekun. Bemarin lah jenguk didik mana. Iya ayo. Sek nak letek. Kok mate. Tak ada rokok melulu juga bukan nak tambu ding. 5 sore dia. Bisa main lah, macam kau lah kemarin. Bayar. Iya. Sek detek bayar kau cak. Maju lah, peding. Oh no. Maju lah, oh, taman ojon kemarin. Aku. Ayo. Jangan. Aduh. Taranding, apa ada ni berkintalan kau ni? Abu wah, cak sok sakit cak. Torot, mai. Gor jelonggoron tar desa. Oh no. Kesana kok. Kesana. Mau kita jalan deh ya apa gitu. Boleh kok bayar gitu loh gitu tak belum. Kemarin mulai kah? Jom maya transaksi lah. Apa ojen? Tak lah mampu. Ambo lah ding. Hah? Ambo. Iki resek je. Maju lah bro resek mari ya. Jalan dah. Maju. Hah? Maju. Anjir aku tak noro je. Boleh. Dari sini kok sengker ini. Kaki kiri ngucap noro. Maju lah, me. Ayo. Oh, aduh. Ojen dia mau ojen ni jak. Ayo. Kemarin dah pak. Sek. Ada macam penting ojen dia. Mayu ra mulai kah? Oh, maju lah. Beda apa? Kaki terus nyari cewek, ada mau. Oh cewek. Boga. Ayo. Lecen ya, bu. Tahu non. Arjuna. Gunjung apa kok ya? Bonjo. Payah kok. Maju lah. Di nunggu. Maafan siapa nyaman? Sek lu nyaman siapa? Kemarin kaki tahu kemarin. Siapa nyaman? Kemarin dulu. Nyaman siapa? Yang bilik sama. Ini mau yang mandi. Iya siapa? Kita tak tahu yang mandi kemarin. Mandi ketel kapi ya. Kirim mata. Jengkel tak nyaman sekali. Ketel kapi bentar mandiri. Kucil anak. Ketel sarkasan kok. Mak lagi di jalan itu ya.
Yang Sarah. Oh no. Ini aja. Mari cak aku kelupuk mulu. Tek temen. Sama. Kuntilanak. Anak cewek ongko cak. Itu di mana dia? Tajuk. Hah? Kamu nemu tak kentar nak ya? Wah, ini yo. Mak rajul aku cak. Kakek mana kok kita akan. Yo cak kas penuntung dulu yo jono pakai jono ya. Pun mak ru. Cak kasar. Ding. Kamu atau teh? Go. Cak. Hah? Tunggu putih. Atau ni. Oh no. Nunduk. Tuh. Tebak dulu. Ada untung tak ngejauh sana. Kamu ngejauh sana langsung kentar ya. Tuh, maka dah sering ngomong kok kata. Kuntilanak. Apa tuh ya? Panjang. Hah? Mang coi cho ngồi đấy giờ. Oh no. Mang coi cho ngồi đấy giờ. Enggak. Kok tak sini ngok enggak. Ya betul kau jangan kau ya re. Marah. Marah. Ya. Mang coi cho ngồi đấy giờ. Marah. Reng laki kak. Jom.